Kalong kasi kebensakan mau bahadian sapusan senem jo kejingnya kun. Kailaka sat so open serdarship asora kalesoy kejingnya te kular bat kasorkar jela. Banchimti kejaka kaba shispa arpupra akar ha kejingnya lang kebelong hamadan pensat kurai ha sat so open sora ha kesitok diang jo ketayo. Ya kini kejingnya te kular lai soy pedeng commissioner secretary kasorkar jela ba Cyril Viding do baru serdar ke ilaka sat so open uba Donning kenta. Ya kabalaidon lang sembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Presiden Tensong, Menteri Ketenat GAD Uba Sostenis Sotun, ki MLA ki bekentup Uba Balajit Kupar Senrem, Ba Uba Gavin William, ki MDC ki bekentup Uba Titus Starwell Khan, Kongres Mary Karpuri, Ba Uba Bari Kupar Senrem, ki Head Officer Sarkar Ba Kipat Ba Kathan. Kinong kerana kejingelang kilapan pau kejing sengongo ek Sarkar jelah apa kejingelang Menteri Rang Ba ukonrat kongkal sangma. Baru sembut Menteri Rang Ba Uba Presiden Tensong, kibala syimkia ban penbet ya kene kam bat kat do, lala ban penurlong ya kejing temu. Bat poison dan kejing ite akular ke bak sarkar kala IT ya kejaka ke basispa arpupra akar syaka ilaka sites open. Kila ongru bagani kejing yo ke ilaka ya kene kejaka kala longru kum kejing yo ya kejing lat luit namar baros kata kene kejaka kedai kabla long try dekat tenat GAD. Uba Presiden Tensong ulong bag sarkar kala IT bed ya kene kejaka ke basispa arpupra akar syak ilaka ban peniat ya kene kejaka ha kejing start jongka. Bagajing ai ke sarkar ya kene kejaka kalong ru kum kejing ai sngub ha Christmas bat senam thamai ya ki pat ba nong shong shnong. Ulong bag ilaka site open kede kejabiang jongka seora civil subdivision. Bat kumta la de ki alam mi kishnong da kelenti ke babakla ken poi syak ek ke bam sngub tenat. Bawa kentui kinong yalam bagi day banelam siya kajaka kabanlong kom ka paradise. Dalor kani uli turu bag sarkar kala peniat siya kamat ban penkre ke detail project report ban sina penhe ano ek surak khnang bagan long syo kajingker kui kathan sora bat sat open bat kumjo ya kathan shela. Ha kawai pat kaliang uba Presiden Tensong ulong bag sarkar MDA kalala ban chimkya ban pendep igi kam ke bela sateng deki posnam. Nrei ke sarkar kadonru ikejing saanut hadu menta bakam patla ban penkenria yaki basa hatemetor. Ulong babun kilakan thok joriu nrei ula pentikena bakapor kan sapoi ban sala ban penurlong no ikene kejing angnut bat kejing dawa ki pat ba. Kadi kejeka jompi kalau ke bapau nam ubah balajit menewla ong dang kengiat tayo minister badon burom jog gadona chief minister uwan bandu mau nong rem ni kitu scheme si paper hadwede bato tourism kani kalau gajing kerku ke bakrau banganget scam ka investment ka baka sarkar kawanra hakan kejaka ka jopi kan kelalong ru ka pliangja ya pigi pai ba nong sosno numpong ka ilaka sekso en berokoi nangta susu nasuka banetu ya pi idben itenat ya kan ke area nadu nangte na umkenga hadu hasil ngile improvement ya ke surok bahkan lo ke surok kabayaran kat standar bahkan national highway ke DPR mentagila pengkret syat-syat banga kermen skem mahau niusnen hajar akun riu minyo ya kaban kotten ga ban sedang ia kani kesurok badadin bangilalak ban pendet ia katei kesurok kan nanglong susu kajing kerku ia kathain sora barokowe ia kathain sait sopen barokowe hadu angti hapo wak shela